aho ikipe amaze kuba clear ku isoko rya yifuza kurema cyane. uri kumva niyo kipe iziki ishaka kurusha izindi cyane. Evode mu ikipe Arsenal nawuze mbona ari amakuru de Athletic yavuze tubwira mu gicamunsi cya none. Ituwa ko muri wa mujyo gushaka umuwinga wakira kwande rw'imoso wataka. Arsenal ngamaze kujya mu ikipe ya Juventus. Yibaza amakuru ya Kenan Yildiz. Kenan Yildiz umunyaturukiya ukina mu ikipe ya Juve. Bivugwa ko Juventus ifuza kumurekura ishaka no kumwongira amasezerano. Yaba ari deal takoye itapfa gukuna mu buryo bworoshye ariko Arsenal imona mu potential ko yamuzana kandi gatanguse kwande rw'imoso. Kenan Yildiz. Kenan Yildiz nujya kwitegereza yego numwe mu basore Serenag imuvuzwe uyu munsi gusa imaze igihe kinini. Abantu baribuka muri Samishize mbere yuko hazaye Beresheze n'ubundi havugaga Kenan Yildiz, havuga Xavi Simons yavuzwemo iminsi mike, havugwa na Beresheze. Uyu munsi nujya kwitegereza Arsenal isoko iri kurema ry'abawinga ishaka kurema n'abawinga bakina kimwe. N'umuhungu uri buze kuguhereza ya wing yego ariko akaguriza na option yuko ari versatile ashobora gukina kuri wing akaza kuguhereza na nimero 10. Rikumva cyane agakina kuri wing akaguhereza na nimero 10. Yildiz anatandukaniye na basore bandi Arsenal yavugaga ba Morgan Rogers. Yildiz ari electric byane twavugaga cyane ishanyarazi pe arihuta ntago ameze nka Morgan Rogers. Itsinda bimeze bite? Ikindi Yildiz aratsinda. Tuvuga n'urugero nk'uyu mwaka kandi umusore mutoya ndebe mwaka imware ikaga uyu mwaka ibitego 11 na assist 9 ntago ari bibi ku muntu uri gukinira Juve y'uyu mwaka yaguye kawo. Serie A ibitego 10 na assist 6 muri Serie A gusa. Ayo numva katari byinshi cyane. Ntago ari byinshi. So muyinga mbona ufite imari dasanzwe. Erega bose nujya kura niko bameze. Nese ba niko Williams bafite bingaye. Nawe rwose nago ubusubu Rodrigo wavugwaga 10 na Rodrigo wavugwaga yajyaga ageze n'ibyo bitego 10 ari muri Real Madrid ntabwo ajyaga bigeze. So Yildiz ikindi kintu kiyongereyo Frank na matire cadre yiwe y'inyuma ya surface ukumva ni umusozi zo gushotera inyuma ya surface. Ibyo bintu ndagira ngo twibuke match, hari match Arsenal yageragejezaga amakorneri bari kuyapasa. Bashaka muri ba Beresheze batari mwizamu washota bayorije Beresheze baro 3 zose azifrapa byanga iyakanira kunda. Ikindi Arsenal igihe wicaga umukino wayo byaragorana kugira ngo Arsenal byibura umuntu wiyaminiya. Martin Odegaard nagari umukinnyi wiyaminiya ngo vuga ngo uri buze gutegereza ko ari buze gushotera inyuma ya surface. Ntago uko tubonye uyu mwaka rutayizamu Victor Kresh ntago ari umukinnyi mwiza mu gushotera inyuma ya surface. Declan Rice asigaye bari dipa cyane bitandukanye n'aho yakinaga mbere. Bisa ngo icyo kintu nawe ntago wakimusaba. Uyu musore Bukayo Saka na mugenzi w'umusimbura none Madueke bose style yo gutsinda no gukina nimwe bari buze kujya muri box. Arsenal yari ikeneye game changer wa muntu ushobora gufata icyemezo gitandukanye cy'abagenzi. Niba wajya kuri Morgan Rogers Kenan Yildiz none generation hari ikintu akona Arsenal ashaka kubanza kumva Evode ngira ngo wasobanure neza. Yanga nabaye kandi avuga ni Arsenal ibintu byo kuvuga ngo irazana kuko bimaze igereka. Iyi migure yabo imaze igiye kuvuga ngo twagura umukinnyi ariko ufite potential yo gukina imyanya itandukanye mu kibuga. Nimba wenda uje rutayizamu nimero 9 ariko se ningushakamo wenda gukina nyuma y'umwataka nabyo babimereza hakuno kwa bakaye bajemo. Cyangwa se wenda uri umudefenseur central ariko ningushaka kabiki cyangwa se gatatu nagwaza kwatera. Uyu munsi wa none njye mbona ikintu mbere na mbere ikeneye. Wanayivuze neza ikeneye mu winga uri electric. Ego ibintu byo kumbwira ngo yabona ngo hakena hagati mu kibuga bikaba inyongereye ariko icyo kintu cy'imaximo kugikora neza cyane. Yildiz icyo mu winga atanga nyuze ibumoso. Iyo profile arayifite 100%. Ntago ari 100%. Cyangwa ni wa mu winga nawe ukina ariko ujyaje no kuza gukatinga amabati mu kibuga nawe kugira ngo ashakemo iyo myanya. Ntago ari 100% ariko nanone iyo profile ayifite kurusha abandi bose. Kurusha Eze, kurusha na Morgan Rogers. Yildiz we na mugenzi we Francisco Trinsao bose bakina wing zijya kumera kimwe ariko bamusabye wing gusa arayiguhereza akaguhereza wing nziza
wamusaba gukina nimero 10 nabwo agohereza nimero 10 niko ngo anatandukane na ba Morgan Rogers. Morgan Rogers ni umukinnyi umusaba wing ariko nubundi mikine nagiri buze guhinduka ari buze kujoping inside. Meme na Bercheze yarabitwereza twereka yuko nago nyine yahagara kuri wing mu gihe Yildiz we icyo kintu kigoreza tuvuga n'urugero nko muri equipe nationale ya Turkiya abantu bazamwitegereze kumva Arda Güler n'abari mu kibuga Yildiz azaba ari gukina nimero azaba ari gukina nyine ku ruhande byeruye kumva bisesuye handi tuvuga ngo Yildiz niyo muwenga wa Turkiya navuga se nabyita nka gute uri kubona uko kuna Arda Güler akina atanga nyine akagukina nimero 8 ubundi akaba yanaguhereza na nimero 10. Yildiz icyo musabye gukina niba ari wing niba ari nimero 10 musabye aguhereza icyo kintu naguhereza hafi yacyo. Niyo bamvuga ngo mu zindi option zihari na prefera Yildiz kuko niwe natuma wing gusa nakenera freedom nini cyane kuko nka Morgan Rogers uje ukamuzirikira ku ruhande gusa umusara azagwa ni muke the same kuri Bercheze. Bercheze nawe iyo sinzi no mutamwe abibona Bercheze tactically mubwiye ngo urakina imission yonyine Bercheze uramubura n'umukino ushaka kugaruka afyake baro mu kibuga hagati ayitange give and go bayimusubize nyine akenera freedom nyinshi cyane. None se Morgan Rogers nayo niko ameze. Juventus yo nifuza kugurisha no mukini nagishaka kumugurisha kiramutanga vuze ko ino deal iri very complicated irakomeye cyane n'amafaranga nawe ntago yajya munsi y'amafaranga agenda y'abakinnyi bakomeye miliyoni hafi 100 zikabakaba aho ngaho kuko n'imyaka afite umunsi ntago ari myinshi sibyo uyu munsi Yildiz afite imyaka 21 na 25 kandi umwe gana yamaze kuzura mu kwa 5 bivuze ko ni imwe mu mari none hangaze iri ku mugane w'Uburayi cyane. So Arsenal muri bamujya gushaka left wing kandi uri top abakunzi bano batugira kuri YouTube Kenan Yildiz abatamuzi mugene mujye kwa mu ikipe ya Juventus mu mukoreti de murebe niwe mukinnyi mwamukeneye mu ikipe ya The Gunners yataka anyuze ku ruhande rw'imoso ariko yengwe mubonye ufite na Bukayo Saka ku rundi ruhande wafite ikipe nziza fra wafite impande zihuta Yildiz ubundi yakinanye ari gihe akina ubundi muri Turkiya no muri Juventus yakinaga ibintu bijya gusa hari gihe bamwejyanye na Arda Güler bakamera nk'abatunamba 10 cyane hakari n'igihe iyo bakinishije Karinoglu na nimero 8 wundi bikumva Arda Güler abari ku 10 Yildiz ari guheza uruhande bikumva hari na Barisiri maze naga akayeza urundi ruhande so no mukinnyi nge kubwanjye fra sinzi niba rukora namukunda oya wofite ukuntu mukunda mu cyane bikumva sinzi niba rukora namukunda ariko Yildiz ni tari dasanzwe Yildiz Kenan Yildiz ni tari dasanzwe uyu muturuke yaguhaye iki ni tari dasanzwe muri talent zihari ku myaka yari mubeza cyane. Abakunzi ba Arsenal bakeneye kumenya ibya Ricardo Calafiori aho bigeze na Real Madrid bakeneye kubimenya nkawe sibyo Ricardo Calafiori kubera ko umunsi ku wundi n'uyu munsi ari amakuru mashya azamutse kuri Calafiori amwerekeza mu ikipe ya Madrid tubifiteho indi page tugiye kubira rwose mu kanya gato cyane ariko Evode tubanze tubwira abantu nkuru nziza cyane bafite kuri uyu mugoroba uri kumva aterekeho witwa Shadrack Bingbero Shadrack Bingbero umureyo nyawe ariko